opštinskog odbora će se obratiti također. Poštovani i uvaženi novinari, drago mi je što ste došli u ovolikom broju. Kao i uvek, opštinski odbor Demokratske stranke u Rumi, uglavnom pre svake sednice Skupštine opštine, organizuje ovu konferenciju za novinare gde bih ukazali na neke stvari koje su dobre i na neke stvari za koje mi mislimo da nisu dobre, da nisu u skladu sa zakonom, da nisu u skladu sa nekim propisima, a ja ću pričati o takve tri stvari. Nadovezat ću se na rebalans budžeta. Čitajući materijal, mi smo malo, predsednik Borović i ja, razgovarali o tome, o cepkanju tog novca kojeg sad ima u budžetu opštine Ruma, a dobijen je tako što se prodaje imovina opštine Ruma i to je dobro. I ova zgrada uglavnom je 119 i zgrada bioskopa tehnike koja će biti prodata i neke parcele na Rumskoj petlji, ali opet kažem, kad god govorim Rumsku petlju, kad god spomenem Rumsku petlju, drago mi je zato što te temelje smo udarili mi i mi smo ponosni na to, ali nam je i drago kada i uvek ćemo pozdraviti kada neki investitor dođe i uloži svoj novac u opštinu Ruma i zaposli određen broj radnika, kao što je to Hutchinson, kao što je privatna kompanija iz Stare Pazove, predstavnik nepalske grupe koja će takođe zaposliti nekoliko stotina radnika i to je ono što je dobro. Ono što nije dobro i što je gospodin Borović već rekao je da cepkanje tog novca, a u prilog im ide izmene i dopune zakona o javnim nabavkama, gde je mala nabavka sad do 5 miliona, verovatno će cepkati po 5, 6, 7 miliona u svako selo, krpiti neke rupe, preslačiti jednu ulicu u svrhu predizborne kampanje Srpske napredne stranke, a mogli su recimo da urade nešto što je dobro, a to je na Tivolu ova kotlarnica. Mi dok smo bili na vlasti i dok je Demokratska stranka vodila opštinu Ruma, ta kotlarnica ima gubitak na mreži 30%. Renoviranje i izgradnja te kotlarnice, recimo na biomasu, na neke nove vidove energenata je negde bila tad otprilike oko 50 miliona dinara. Mislimo da sadašnje rukovodstvo opštine Ruma bolje da je uložilo u tako nešto, jer dugoročno je to vrlo isplativo i za građane Rume, a pogotovo za one ljude koji se greju na tu vrstu toplotne energije. Međutim, evo, kao što ste videli, direktor javnog preduzeća stambeno, koji inače provodi pola sata vremena na svom radnom mestu, koji se bavi ovim, ja zaista nisam ni u jednoj od 144 lokalne samouprave u Srbiji video da direktor u toku radnog vremena zove odbornika, nekoga za koga je neko glasao. Sva sreća pa je tu bio i odbornik Srpske napredne stranke, da ne ispadne da demokrate prave od toga, ne znam, nije neki cirkus, i njihov odbornik je to video, zvati odbornika i nožem cepati majicu koja je samo žute boje, a inače to je majica biciklijade iz 2007. godine. To znači nije ni majica iz kampanje. I da je, zaista ja imam predlog za lokalnu samoupravu da u testu koji budući direktori koji prelaze iz VD stanja, mislim da Srđan Nikolić jeste u tom stanju, ne samo u VD stanju kao direktor, već i u svakom drugom, trebali bi da urade jedan neuropsihijatrijski test, jer ja mislim da on čovek, i sećate se vrlo dobro, gospodo novinari, dok je bio predsednik opštine, onog njegovog cirkusa sa pištoljima po gradskoj kući i tako dalje, mislim da se on nije promenio
Ni u kom segmentu, tako da ja se nadam da će gospodin Martinović kao najodgovornije lice i predsjednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke i predsjednik Skupštine opštine da reaguje, ali mi ćemo ovo sigurno pomenuti i na sednici, i na samoj sednici Skupštine opštine. Druga stvar je, ono što sam već govorio i isteraću tu priču do kraja, jer to nije priča, to je činjenica vezano za poljočuvarsku službu. Ako se sjećate, poštovani i cenjeni novinari, ja sam rekao da gospodin Mirko Pavlović je nelegalno, nelegitimno, nezakonito, kako god hoćete, dobio 6 miliona dinara, odnosno njegova agencija koju je osnovao 2 nedelje pre samog objavljivanja tendera za poljočuvarsku službu, da je dobio nezakonito. Dobio sam uveravanja od načelnika budžeta da je novac koji je predviđen za tu namenu zakonski i zakonito predviđen iz budžetske rezerve i to je u redu. Ono što nije u redu i što sam saznao u međuvremenu između ove dve sednice, da gospodin Pavlović koristi sve resurse opštinske uprave opštine Ruma, a vezane za poljočuvarsku službu, iako po zakonu to ne bi smeo. Šta to znači? I fotoaparat, i mobilni telefoni, i motorići koje je svojevremeno uzela opštinska uprava opštine Ruma za poljočuvarsku službu, kada je poljočuvarsku službu plaćao budžet opštine Ruma. Znači, on to nema pravo. Drugo, koristi da mu knjigovodstvo poljočuvarske službe vodi knjigovodstvo mesnih zajednica opštinske uprave opštine Ruma, takođe ni to nema pravo, a stojim iza toga da je gospodin Pavlović sam poslao 3 ponude, od koje je jedna bila validna i ispravna, to je njegova, 2 nisu, jer sam u nekim mesnim zajednicama pročitao mejlove koje je gospodin Pavlović lično slao sekretarima i šefovima mesnih kancelarija, mesnih zajednica i mesnih kancelarija opštine Ruma, na kojima je jasno i nedvosmisleno govorio po kojoj proceduri oni treba da rade i koju cenu da stave sa PDV-om i bez PDV-a, da bi gospodin Pavlović dobio taj posao vredan nekoliko miliona. Plata poljočuvara je 15.000 dinara, sa doprinosima ona izlazi bar jedan deo, evo ja vas molim, bar jedan deo onoga što mi kažemo. I treća stvar koju bih rekao, kolega Borović je već rekao da je Demokratska stranka prva u opštini Ruma od svih stranaka krenula u predizbornu kampanju za predstojeće lokalne pokrajinske izbore, a možda i parlamentarne, još ne znamo da li će to tako i da bude.